hakkil koye gollitire hakkil yo gollitire nani a heɗitoɗen ɓe ɗo annatan ɗon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Frère Tola ba min yetti on ba original ba miɗo hiwro min Mamadou Mika joɗoɗo Guinée Conakry miɗo weltani on moƴƴa miɗo weltori on golle ko wonno wadde ko yo Allah yoɓa ko ɓuuri moƴƴi. Allahumma amin. Grand Tola ya wala noona yon welala yon welala yon wala noona golle ko wonno wadde ko yo Allah yoɓa ko ɓuuri moƴƴi. Allahumma Grand Tola fokkitan ne fokkituɗon nde yo Allah hewtino yonde hoore jang. Allahumma amin. Yo Allah worindiren e ɓe ayɓe yo Allah worindiren e ɓe ayɓe men enen gol leñol pullo Fuuta dorkema Allah yo Allah ɓantu fimen yo Allah ɓantu fimen yo Allah ko ren ko faala ɓe woɗɗindiran e ɓe ayɓe ye mari ayɓe haade mi anda ko ni mari ɗen ayɓe kono mi torkema Allah horma ko an wawi jogi yo Allah wonu hakkunde men e ɓeɗo yo Allah ñaaw hakkunde men e ɓeɗo ɓe naafikiɓe wonɓe hakkunde men yo Allah sortuɓe hakkunde men an Frère Tola miɗo weltanima miɗo weltorma ya walanolam miɗo weltorma bimɓe fiɗi ñalorma e jam simi jentakima mi waloto mi ɗanatake simi jentakima mi waloto mi ɗanatake siya simi yi tanki mi yaali audio ma hara ɓernande wona less simi jentikima mi waloto mi ɗana hayla mari fay konko téléma 11 ans woynela ene baba annon jentata ko Frère Tola min na mi yaalima taw kono mi jentoto saga mi jentoto mosimi ɗano Frère Tola ga wadde golle nder aduna o ko ɗon an hara yawitiɗe kono en no dolli ko ha ayɓe maɓe no maapi fiima par ce que kumpite goo koye juuɗe maɓe ittataɗe ɓe gollitira ine ko nakiri ɗo minen gandi ayɓe ɓen kono ayɓe ɓen no ɗuuɗi kono yo Allah loyimɓe hoore meɗen miɗo weltanima Frère Tola ya walanola mi anda ittiri ko walantuɗala ko walantu bone man ko walantuɗala ko welaynola nini hanno ko binde alaji selludale jallo wol après alaji selludale hara fa hiti binde fa par ce que wawi ɗimmude wawi yewtude yanni ko yewtete kadi nafigiya koynete nafigiyagal ko ngala binde ma miɗo weltoma Frère Tola mi anda ittiri ɗe yo walanola komi adema à 100% ñande yo Allah newnu natata Guinée Conakry e nder dimmondu otowal ɓurgal sattude ngal ko ngal ɓe sodete jaɓɓoreɗa yaha prince yaha ha kabele jinda e nder Conakry fof hara ko ngal otowal hara ko jamange kange ngal moƴƴinira amita miɗo weltanima Frère Tola silan jentadema hara ɓernande no woni an less ñande hara no woni an less komi natir ɗo ko weltanagol ma miɗo weltanima mi anda itirima torkema Allah yo Allah hiwe yo Allah worindire ayɓe ɓe e ayɓe soɓe tawri ko ya joldu torkema Allah yo Allah bonnu fiɓe ayɓe ɓe horma ko an wawi joldu horma ko gonga jokkuɗa nana fiyagal wona hen wona ko nagu wonɗa yo Allah ɓantu fime yo Allah ɓantu fima Frère Tola yo Allah jurriyema yo Allah waɗu barke maɓɓe yo Allah waɗu barke maɓɓe torkema Allah horma ko an wawi joldu yo Allah newnu natita Guinée Conakry ara sifano alaji sellu dalen jaɓɓorano noon o innuno leere yoni o memi montoron min sikki way ko noon woni kono tawi daga ayɓe ɓen no ñoƴƴi Frère Tola kono mi torke ma Allah yo Allah sortu ayɓe ɓen fof kangal moƴƴo ɓeri allahumma sifa ma wayɓe no wayɗa maɓe yewtata jaɓe e conseil ɗa alaji sellu no duwa jentagol ma 100% min ɗon ya walanola hami awli men ñamoa ya walanola ya welala min Frère Tola sagan ko ya yewtude ya walanola mi anda itino Frère Tola miɗo wiromaɗe merci ko ñallay haray a 300 hiɗen fuɗɗade live on haray ɓeɗo ko Mamadou Mika ɓe makete mi weltanike on moƴƴa no mi ammini duwaji ɗi waɗɗon ni yo Allah jaabindi yottina annu yew min kadi haray miɗo weltani on fota no miɗo yiɗi on mi toriki Allah yo Allah waɗa moƴƴuɗo ɓuri ka tanƴini dollan ɗon yo yafanolan konko tawata on anda himiɗo mari e ellaji wata o jogitorolan konko mawnin ɗon e an wasi miɗo timmi tele mi timma amin ya rabbal alamina hara no mi wiiri noon a 300 hiɗen fuɗɗade ɗen mari ɗo kañum kadi audio go hande ɗo ko addinmi ko toɓɓe ɗiɗi ko précision ji mi ari waɗugol hande préparé montre ji moɗon ɗin fe goɗɗum no arde hebile montre ji moɗon ɗin gonga sosoɓen wati bara makore kono wiyete leere on ɓatiki leere goɗɗum ɓatiki mi handa kon ɗum kono leere goɗɗum ɓatiki hara hebile noon montorji moɗon ɗi moƴƴa réglé réveil ji moɗon ni no mi wiri noon miɗo mari ɗo précision ji e alerte ji ɗi mi waɗanta en na hande woni yewtere nden tigi kono mi taw yo mi aro par ce que ɓerɗe woɓɓe goo wayi wasi laƴƴitay mi ari noon waɗugol précision ji
donc ara heɗitoɗen o audio ɗo pendant qu'il est 233 personnes heɗitoɗen o audio ɗo fuɗɗode live meɗen o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Hakkil boy gollitire ɗo aɗa min ɗon ko ɗigadi kon tawa min ko Abdoulkadir mi wiyete Balde mo Dalen précisement district kamen ko Dongi. Ay mi heɓi kam mi weltani kam vraiment meɗen nande information ji ɗin bon meɗen weltori meɗen jogori juuɗe ɗiɗi haɗay o grande market ɗo tola haɗa ɗen tori yo Allah danduma sago gonɗo yo Allah danduma sago gaño yo Allah hokkomo polgal ko yoɓamo ko moƴƴi ɓurnanamo ɓiɓɓe makko ɓe waɗa ɓe barke waɗa ɓe bantoɓe dina l'islam e jokko ɓe nangi tambitotoɓe jama julɓe ɓen fof haɗa vraiment meɗe welti meɗe weltori golleji ɗin haqiqa vraiment min haari 2016 haari lan gambi mi heɗotono grand tola seeɗa mais au fur et à mesure no yawa ha mi accima heɗade fes mi arti ka meɗen 2022 ɗo mi hawridiri ɗon e gorojo an kadi wonnoɗo Dakar wonɗo ka fat bon des fois o heɗintinamimo ɗon amin a petit terto grand tola o ko philosophe joni a famata ko yewtata oyni kodi grand tola o sa famama ko ma accita hakkille yewtere ko yewta ko ma heɓanamo tan sina ɗum sa ala tan a waɗali hakkille maɗen e yewtere makko nden a famata ko yewtata kon ise yewtere makko nden ko ma accita hakkille heɗoɗa moƴƴa wattoroɗa heɗoɗamo wona kanko tigui waɗata hakkille ma e mum koko woni e makude kon o isa heɗike mo a heɓa e hakkille a fama e piiji bus bon o watti mi heɗintinde ɗon seeɗa seeɗa ye ha min seedi ɗon kanko hotti Sénégal min mi ardi Côte d'Ivoire ga bon mi information ji ko kanko addantanmi ka groupe kanko ɓaymo ka groupe FAB ɓe addanaymo information ji o addananmi bon mi heɗori noon seeɗa seeɗa mi watti heɗoradema noon ha joni ñande mi nanali grand jo wo harela waywa wa duuɗo o hakkunde Allah billahi ko hay koje si mimike tanke mi heɗaki garantola mi ittata koje franchement non grand jon golleji makko ɗin hakkunde Allah ko Allah okki oɗo yo Allah okke sifa oɗo Allahumma amin Allah okke sifa oɗo e nder communauté men haali pularo oɗo ko duwaɗo tambitorede financement e piiji ɗin fof si on ti ala financement tambitoramo du'a on surtout du'anomo yo Allah hokkumo polgal e ko jokki ko Allah yoɓmo ko moƴƴi Allahumma ɓiɓɓe makko ɓe waɗa ɓe ɓiɓɓe bantoɓe dina l'islam jokkoɓe enɗam tambitoreɓe jamaji ɓen comme no fokkintinirini Allah heɗidirmo e awɓe makko ɓe yo Allah hokkumo kuto ko jokki hokkitangen fo meɗen salamu aleykum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗo timmi temeɗɗe tato exactement ka audio maɓɓe woni lande ɗo a'udhu billahi samil alim min ash-shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an waj'alna lil muttaqina imama wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil 'alamin وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زحوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد handed o ko alarba hawritu ɗum capanɗe tati lewru avril 2025 fewndo ɗo ni ko 23h minuit kam minuit feƴƴirɗum minitaji capanɗe jowi e goo sengo Conakry ko on leere goto ɗon kañum kadi woni ko jogiɗen Kundara ko leere goto woni Dinguiraye ko leere goto woni Telimide haray mi salmini guinéenɓe ɓen nokku kala kaɓe woni hoore windere nden mi jarni on fotano mi wiri noon hande ko alerte ji mi ari waɗugol ɗo e précision ji précision ara noon ko fii koko tawata haray on humpitike en waɗi live feƴƴunoɗon ɗo yewtuɗen fi dissolution tabital pulakon dissolution coordination on townituɗen fi khalifa on Fuuta haray gibi ɗum waɗa e alati on woodi makuji buyɗi humpitiɗen fi kala noon mi wiyono e ɗi live ji ɗon ɗiɗi heɗorelan hakkil jentoɗollan moƴƴa mi andi jama on heɗitike lan kono na fo jentiti ɓen kadi na fo nani nanuɓe ɓen fof kadi na fo faami haray ko seeɗani wawi nanude jento faama mi yiltitoɗo non ko raɓɓiɗi pot mi laɓɓinana en kumparti on ɗon ko ɗum ɗo woni toɓɓere ander nden
toɓɓere ɗimmere nden en yewtay fii ko tawata on nani mori konde no yewti kankan konko tawata ɓerɗe yimɓe huɓɓi fii konko ɓe nani ɗon mi ara ɗo mi raɓɓino pot mi jaabo en ɗum ɗon e ko ɗum kadi waɗi so yalti o yewti ɗon ɗon ko ɗum ɗo woni toɓɓere ɗimmere nden en gollitiray non ko feƴƴi kon maali Bamako fii sembinalngol on konko wonɗe yewde ɗon ko ɗum waɗi si yiwɗon ngol bindol wongol leyɗo référendum waɗino maali Bamako 2023 hande ɗo ko 2025 ɓe woni konto ɓe fewndi waɗen non kadi ka divers fi o suka wi'eteɗo Ceerno Moussa Diallo ko hombo woni mo woodi ko humpitiɗen mi jangana en ɗo non ɓatakuru ndu tawata ko hanuɓe dartanade mo inneteɓen avocat ko ɓe yewti kon fi yiwgol mbodo makko hino jindine wi'a ko kanko woni waɗuɗo opération ko hombo woni mo kanko Ceerno Moussa contrairement e ko janguno ɗen kon ka article to laaray ɗo yewta en ɗo seeɗa yer ko humpiti kon fi mum siwen non siwiten seɗen sendidiren guɓe condi hakkunde manipulation mo ɓoni e wadde on e yer enen ko humpitiɗen ko haray ko ɗum ɗo woni ko addi mi na ko juuti fes no wirɗen non ko live daɓɓon pot no wonir noon niɓɓi na kadi hande marɗe yewtere nden tigi tigi mi yaafino non ko tawata ko hanki mi foduno mi aray ko argol non wurtino ɗum ɗon ɓay hanki mi wawano arde ko ɗum woni ko addi mi yaafino e moɗon fota ko yani no firta ko saati hanki goɗɗu yanno ko tawi mi wawali hettade few yimɓe no sikka haray on tigi ko argol tu yewta ka réseau ji ɗo jogi miɗo jogi piiji busɗi mi jokki ɗin ɗon no waɗi mi wawali hettade donc hara yo yaafoto niɓɓude no ɓuri toltude hara en yetti Allah non fota taw ɗon kanko woni ko newnani en yen waw tintude hande ɗo en tori ko mo yo waɗan en jonde nden jonde barkinade yo hawrindinan e sawaba ka yewtugol o hawrindinan e sawaba ka jentagol si ɗum ɗo no laatiki en fu hawte yetten Allah si tawi no mi ari faljude faljinede fawñade feggade ma fayude hara ande ko min neɗɗo waɗi ɗum ɗo koko mi andira non neɗɗon ko ɗum andira wota on felan haray non pandi dey wurte konko aali lelli ton konko lelli famon konko acca ma waɗon sifa musidɓe men ko waɗi ɗo kon addan ɓen information jiɗin yer ha kaɓe humpiti ɗon fi o wiyeteɗo ɗo Ceerno Moussa haray non en jarniɓe ɓe andi kamɓe woni on ɓe ara en weltanike ɓe fota si tawi noon ina ɗiɗo fof ande seytane o yiɗa sifa nde yewtere mi ar mi jooɗo ɗo mi yewta on ka tawata ɗon en fuɗɗori inde Allah en turki kadi en gayni inde makko kanko Allah seytane yiɗa ɗum ɗo fof o falte warde o bonna nde yewtere ɗo en turki Allah noon yo dandu ɗum ɗon yo hiw en o hiwindina en e ko wonduɗen o hisina en o hisindana en ko wonduɗen amin ya rabbal alamin haray no mi wiiri noon o live ɗo mi faala arde ɗo mi wurtino ma mi ɓangina mi laɓɓina mi adoro taw ka wurtinagol ndeñande ka mi yewtayno sous l'effet de l'émotion min ni woodi lebbi 7 mi yidali e siɗɗo am lebbi 7 mi yidali e goɗɗo a réalité ko lebbi 6 waɗi kono hakke ma ka ɗi lebbi 6 ɗo ɗi juutani mi wani mi wasi ko lebbi 7 si ɗon anditi sina nenan ko mois de septembre ɓe feƴƴinno le 27 pour être plus précis kaɓe feƴƴinno non le 27 septembre sen calculi septembre e fewndo ka fewndiɗen ɗo hande nous sommes le 30 ñande mo wanno live on hari c'était exactement 27 nde ñande kañum kadi c'était exactement 6 mois 7 mois gibi ɗon ɗo waɗi si tawi mi fayali septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril ko 8 mois haray ɗum ɗon hawrata mais en réalité gibi min on mi wayri tindude e ɓeygure nden ko mois d'octobre donc ko 6 mois hawri kono tellement ɗum ɗo juutanilan wanila wasi ko lebbi 7 woni donc ɗum ɗo mi wurtino ɗum ɗon taw wodali wattan ɗo yila e mum addani mi remarque on kono min mi yiltitike mi wurtino mi andina na lebbi 7 parce que anduɓe ɓe mi yidino fewndo mi yidino on tuma ɓe nayi a ɗum ɗo tolana gonga wori timma lebbi 7 parce que donc andi mi yettino mi wanno déplacement par rapport et on décès ɗon mo tawata on ko mois d'octobre mo wanno on déplacement ɗon donc ce n'est pas au mois de septembre c'était plutôt au mois d'octobre haray ko ɗum ɗo taw mini arde mi wurtino ara non ɗum ɗimmun ɗum mi waɗi live kam mi yewti fi ɗi dissolution ji ɗi tawata on tawti moƴƴano miɗo jogii ɗo audio ji ɗuɗuɗi
ɗi yimɓe addi wi tawti on sakiti kadi yewtere nde moƴƴa a 98% fo hino tawti nde fewjore ɗo. Joni noon ko ɗum woni ko addinmi ɗo ko parce que woodi 2% arɓe inni aray dey tola ko wiwɗa ɗon ko meɗen tawti fi coordination o meɗen tawti fi tabital on wari miɗo mari ɗo audioji ɗi meɗintinta en fi on tabital ɗon ɗi mi fuɗɗanto en hande ɗo ɓe inni kono fi fe mawɓe ɓen ka coordination men tawtalima ɗon fi hon ɗum mi waɗata audioji ɗin heɗitoɗen ɗi ɗo parce que ko audioji ɓe waɗi kono hiɓe yi ellaji tati e yewtere nden ella ala noon ɓe wi'i sirifuɓe ɓen toɗɗaɓe ɗon Shérif Abdoul Majid Sagalle yo Allah duumiɓe e nder cellal hisinaɓe hisindinaɓe ɓe gureji maɓɓe woɓen yinaɓe politicien ɓe yiɗata yollagol e ɗimpiji na yimɓe yiɗuɓe politique ɓay non e wi'imo faala ɗen on ɗon e nden nokkure ko tawowo o dartanto gonga o dartanto yimɓe ɓen woɓe yi aali ɓen watawɓe ɓe wawa wadde ɗum ko ɗum ɓen wi'i go ɗimmel muɗum ɓe wi'i hakkunde sirifuɓe ɓen e fulɓe fuuta ɓen mi filloto ko ɓe woni e wiide kon na min ko mi wi kon jentore lan ɗo kadi noon hakkil moƴƴa ndañande mi wi jentore hakkil dirnon to ɓernde nden mi andi nafaali fow ko ɗum waɗi sim ɗo artude ɗo jentitelan ɗo no moƴƴa par ce que mi falaka yiltitade ɗum ɗo en tout cas fi justifiagol ɓe wi'i sirifuɓe ɓen e fulɓe fuuta ɓen wasi ɓeɗo ɗiɗo no seedi hiɓe haldiduno gibi neeɓi haldigal ngal tawata ko aada ko naamu si tawi geɓal jonnitama pullo fuuta on sirifujo on suusata ɓatade ngal ɗon wo hiɓe accidirani sirifuɓe ɓen pullo on tuttintake goɗɗum sirifujo ara mema ko ɗum woni ɗimmun ko ɓe yewti kon hiɓe yehi ha watiɗɗellen ɗi nayi kono min ko mi yahanta en ko e tatiji ɗin ɓe wi tammun ɗum go'o ɓe wi'i ɓeɗo naɓe politicien ɗimmel muɗum ɓe andini ɓeɗo ɓe suttatako ngal geɓal ɗon pullo accintintake goɗɗum sirifojo ara ƴetta ɓe maki tammun ɗum ɓen ɓe falaka konko tawata kon si tawɗa en innama na politicien ɓe falaka konko tawata kon haray woyno jomodiri e fi tijjani on ko ni ɓe yewtiri joni noon mi yiltito eɗe miɗo yeeti on hino yehi ha jowi nayi ha jowi ko ɓe yewti ɗin ɗiya ɗiɗi min natayi ɗin ɗon ɗin ɗo mi yewtaɗi wataɗi wadde ɗo en public mi ɓasinoyay noon goto on e majji ka yewtere an ɗo mi ɓasinaymo nanon mo moƴƴa faamo si o yiltitike e yewtere an nden go'o mi wi'ali ko ɓen ɗo wona suɓeede fiyo taw ko kamɓe wonata khalifa on ɗum taw ko go'o e précision mo mi waɗi on sakko wi'e mawɓen jonfoyino jattanede jonne sirifuɓen Sagalle mi wowlali ɗum few ka nder live si on wattani yila ko mi wi'i disu ko coordination e tabital pulako fi hon ɗum tola joɗaki wi'i ko yewta kon e nder ɗin décret ji jeeɗiɗi wondema fi alma mako ngun fuuta ko disu mi landike on ɗum ka commentaire ji ɗo non yon jaabito mi andina en si kudeta hino waɗude anana ɓe na l'Assemblée nationale dissoute le gouvernement dissous les institutions dissoutes kono ha hande on nani ɓe inna la constitution dissoute numéro yetike wondema la constitution dissoute ɓay ndi janngandi anda ñande ndi arno ndi jangi konko tawata ko improvisa o wi nous avons dissous l'Assemblée nationale, nous avons dissous le gouvernement, nous avons dissous la constitution ndi anda la constitution on ne la dissout pas, on la suspend ko sariya ɓurɗo e mawnude on ka leydi innetendi ko laïque ko constitution wiyete aw enen kadi noon sariya ɓurɗo mawnude on jaabitagol ngol ka tawi e wi'ali alma mako ngun fuuta ko disu deftere men ɓurde mawdude nden ko alquranare nden nde ɗo noon alquranare nden tippanuki yiwɗe nginde tippo na e sa'i meɗen nde tippi
nde tippinoke gibi fewndo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam iwi e kamɓe nelaɓe ɓen ari e sahabaɓe ɓen iwi e sahabaɓe ɓen ali e khalifaɓe ɓen iwi e khalifaɓe ɓen ardiri non naibu maɓɓe non ha hewto e hande kadi e waliyuɓe ɓe wonduɗen ɓen hande si ɓeɗo no woni tambitiɓe deftere hana susaka hay e sutinede sakko waɗe ka toola e yimɓe muɗum ɓen jooɗo wi'a ɓen tawɓe hino nuuti nden deftere ɗon ma hino tambitinde wondema ɓen ɓe fukkinama e leydi kon karawo ala susu ko wolde ɗum sabu wiwgol alma mako ngun fuuta fukkinama ko ɗum woni haray e wi'i diina kan kadi ka fukkorike ɗon subhanallah ɗum hay goɗɗo susa wolde ɗum ko ɗum waɗi si wiwɗen sengo alma mako ngun ka teddingol kañum magamu o teddina fi hunde nden wiwɗen townitama ka dow townitama e wi'ali fukkinama ka dey en ɓurtu nattirde ka dow fi muɗum o wiwɗen en towniti taw ce qui veut dire teddungal jaɓaka fes juuɗe mawɓe ɓen jonfo jaɓetake kadi jattetake suusetake kadi haye ɗum ɗon ɓen adduɓe on 2% ɗon mi andinaɓe ɓe jentitike lankono ɓe nanali ko mi holi ko sabu mi wi'ali few teddungal no jattede juuɗe pullo fuuta sakko ɗum jonne juuɗe goɗɗo go ɗum ɗon ko précision on taw mi woni e waɗude yiltetoɗon live an on kadi jentitoɗon mo moƴƴa ko mi wi'i ka teddingol mawɓe ɓen ɗum ɗon townitama taw ɓe waɗama sengo na yawre maɓɓe jonne non taw ɓen tawɓe ko yoɓe jogito taw ha heɓe non ɓen ɓe tawata ko suɓaɓe donc ɗum ɗon holli wondema so wi kañum alajji en sagalle wondema hinaɓe politicien wondema ɓe falaka ngal geɓal hihi en halfinay ɓe woni taho ha hewten non ka fokkituɗen ɗon ko ɗum woni ha woɓɓe go suɓoye o précision ɗo mi falamo wadde moƴƴa mi yiltito kadi e makko joni noon wiwɓe ɓen wondema fuutankeɓe ɓen ino seedi e siri fuɓe ɓen mi anda ɗon ɗo honto yittuɗon ɗum min mi yi'ali few wonɗo fuuta hino ɓuri wonɗo go fuuta si hande ɗo eɗen cippirde en falaka yo goɗɗo fewtu min pullo on ɗo o yetola wondema komi iwɗo Niger komi iwɗo Mauritanie komi iwɗo Ethiopie komi iwɗo Egypte komi iwɗo kami iwo si tawi mi yiɗa yetede ɗum mi yiɗa o min kadi joɗade nana goɗɗo goyno inna wonɗo fuuta woni ko jalunkejo woni ko pullo woni ko sirifujo woni ko maninkajo woni ko sosojo woni ko foresiejo si o jeyama fuuta mi yiɗa goɗɗo e ar fewtanmi yetolan oɗo ko koɗo ɗum ɗo mi anda ɓeɗo kono ɓe wawiri wowlirde ɗum ɗon kono mi yi'ali fes ko sendi hakkunde on sirifujo ɗon tawɗo hande ɗo mo tawa e fuuta ko timmi tis geɓal makko jonnitete ko timmi tis yo goɗɗo go wi'u wondema geɓe no senda ton ha ka tawata o sirifujo ɗo o wawata ƴettude geɓal kaarijo ɗum ɗo mi fala wadde on précision ɗon mi andina ɗum ɗo mi tawali mi tawtaka kañum kadi awa si tawi kono ko non joni awa jogora e nder fuuta on voilà une bonne occasion ka ƴetteten nun joni a wurten ɗum ɗon halfinen ɓen tawɓe ɓen non joni si ɓe halfinama ɗum ɗon sabu ka teddingol maɓɓe awa aadindin ka teddingol maɓɓe teddungal ngal si tawi ko wernaɓe si a heɓi paykum kun tawata a moƴƴinani bireji a waɗi sandwich a faala e kun heɓu on ñamete so yuti ka l'école an hiɗa faala yaade golle hiɗa mari yimɓe ɗiɗo wonɓe ka suudu horuɗo e mo hora kombo halfinta hiɗa yaade golle e 9h payku mako yehi l'école e 8h on payku yawku 8h ko ngaroya e midi ma midi 30 ka suudu an a yahay golle e 9h arto e wo e 18h ma 17h ɗamari golloɓe ɗiɗo horuɗo e mo hora a falaka ɓeɗo ɓe ñomitu kumbiredi on ɗo ɗo e ɓiɗɗo ma on arde kanko hora kombo halfinta ɓeɗo ɗiɗo ko horuɗo on ka komo hora on en foppiɗen andi halfinteɗo on ko horuɗo on par ce que on ɗon ino anda faljatake ha o hendo ñama ngal biredi waɗo awa si tawi ko gonga konko wiwɗon ɗon wondema kañum siri fuɓe ɓen ɓe memata awa geɓal on pullo si tawi kono wirɗon non awa hakkilkin no jaɓi yo taw awa ko o tawɗo ɗo o bonnata ndin aadi ɗon o jattata o wujjata ko ɗo halfinte ɗum ɗon awa
donc en andi jaka ko ɗum ɗon jaka woni hakkilki ngaw yo ɓen ɗon halfine si tawi ko wiwɗon ɗon ko yahuɗen e mum mi wino min mi ƴettirano wondema pullo hino ɓuri goɗɗo go e nder Fuuta ma siri fu joyno considéra comme arɗo donc kanko o mematangal geɓal ɗon o susatangal sutade voilà probléme ji wawoji soñjugol en si tawi ɗiɗo wi'ama ko gonga ko ɗi wona gollitirede awa en yi jaka ɗum ɗo kadi woni occasion jaka ka wawete wurtude ɗum ɗon voilà ko mi falano arde mi yilto e muɗum kon sengo ɗon mi ñoggino mi andina geɓal jaɓitaka juuɗe hay goto ko ɗum waɗi si wiwɗen ko suspendu wonaɓe jonnede ɓen kadi naɓen suɓa ko ɗum simi inni namin suɓoto ko en fof suɓoyto woni ɓe ka tabital woni ɓe ka coordination woni ɓe ka almamako wiwɗen ɗum ɗon ko Fuuta fuu mottodiroyta suɓoye ko homɓe wonoyta ɗon donc ça veut dire naɓen ɓe sagalle ɗon mi sakkitora noon on chapitre ɗon fiyo mi huɓumo nder lowre ɗon andingol ngol wiwgol ngol kaari yiɗa politique kaari ko senga ka dina tun woni valano nder lowre nde colonisateur ji on naadi en e mum Sékou Touré kañum kadi toppitiɗon laamuji ɗin fof kadi ari gollitirɗon ko ɗum woni ɗum ko argol sendiniral diina kan e dawla on ko ɗon fuɗɗiɗen lahude ko ɗon fuɗɗiɗen laƴude ko ɗon fuɗɗiɗen lo'ude fi hon ɗum Fuuta ko inneteno ko Fuuta théocratique ko ɗum woni théocratique ko ndin laamateri ndi tawata ko diina kan wona gollitirede fiyo leydi ndi yo ndi wawe huɓindede e maana ko sari a diina kan wona ñinnede e nder mayri ko ɗum woni théocratie ko on tuma Fuuta heɓuno doole ɓay colonisateur ji on ari faalama liɓude doole almami ɓen ko ɗum ari o wi en wondema yen sendidir diina kan e dawla kan halfinaɓe diina kan ɓe jokka diina kan tun halfinaɓe laamu ngun jokka laamu ngun tun ko ni ɓe fuɗɗiri waɗigol en koɗum am beɗum am ɓe fuɗɗi e wadde peccoy si en faala non hande wurtude ɗum ɗon arten jonniten Fuuta doole men ɗen en sendidirta almiɗo on ka juulirde e wonɗo almade en kadi no wondirten non hakkundeji meɗen donc ko wonɗon nande haalaji ɗiɗi wiwgol la Guinée est un pays laïque ko porto faransi addi ukki ɗum e hoore meɗen fi jiɓugol hakkundeji meɗen ɓen wonɓe wiide en ɗon l'état est laïque ɓe adornotol tawgol l'église et le roi kako no ɓeynata ɗon le pouvoir et l'église haɗi ɗiɗo ɗiɗi ɗi jogodiri si on ndaari armoire ji maɓɓe ɗin emblème ji maɓɓe ɗin kala ko ɓe waɗayno kon o yi'e croix on hino e mum ko ɗum ɗo holli wondema hari ardinoɗo on laamu ngun ko on ɗon kañum kadi ardino diina kan roiɓe ɓen fof hari ko kamɓe kadi représenti église on ko nde yawoyno noon haɓe andi kamɓe ɓe gayni moƴƴinde leyɗe maɓɓe ɗen si ɓe sennidir ɗiɗo ɗiɗi joni noon enen en gaynal moƴƴinde leyɗe meɗen ɗen ɓe addiɓe naadika ko e meɗen wondema ko en sendidir diina kan e dawla kan si en moƴƴintinay ɗum ɗon noon en accay wiwgol mawɗon wowlata fi politique par ce que fewno ka ɓe woni e wadde ɗum ka ko emen ɓeyna juulirde nde wowlata fi politique ko tuma arɗe wullitiɗen e ɓen mawɓe wiwɗe yoɓe yewtuɗi laamuji gonga ko on tuma ɓe innata en menen men duwaka wolde fi politique kono ñande ngol laamu faala gollitirde ɓe fi doolugol en fi la'ingol en la'ina en lo'ina en ko ɓemɓe ɓe woni e gollitirde ɓe yeetoɓe yo yeeto en laamu dartetake yo yeeto en fayɓe ɓe yo ne'o wata e yaltu sunnen pine ta en waɗu ɗum ɗo ta e waɗu ɗum ɗo ɓeyna wonki ittetake kono kamɓe ɓe itta e wonkiji yeeso meɗen hara ɗen jooɗiɗen ndaaruden ala wolde goɗɗum donc en andi ko yen suɓo juulirde ne wona nden nde tawata politique wolte kam mayre fes si politique wolde nder ton politique wowle taw ko nafowo fof koyɓe suɓo ko fes ma fou ma fuy wona ɗin ɗon goto e ɗin ɗon tati si tawi wowlete wowle fi fou si wowletake wowletake fes kono sariya sengon ɗum koye accu donc no mi wi'iri noon Fuuta kaka juulirde jooɗeteno yewte waɗe sariyaji ɗin ko ɗum waɗi si inne to no juma no woɗɗani ni toñaɗo ko ɓay koye jumaje ɗen ɓe waɗayno taƴugol sariyaji ɗin wujjuɗo ko ndeññande ñaweteno jeenuɗo ko ndeññande focceteno yeeso yimɓe ɓen fof ittuɗo wonki ko ndeññande warteteno ka jumaje ɗon ka juulirde ɗon kadi ka ngeru ko non Fuuta heɓiri doole gereji yaaɗi waɗa ɗin fof kaka juulirde wona iwrede yeewa ɗo e gere on ko ɗum waɗi ngeru ngun ka wonno pitaɗa ko ɗum waɗi juulirde nden timbi ko ɗum waɗi ka waɗi kon Fugumba ko ɗum waɗi ka waɗi kon Timbo un peu partout
ko nde yawnoɗen non haa fuutiɗen hande kadi juuliɗeɗen yawitiɗen fi majje woɗɗitiɗen ɗe ko wontuma doole ɗen ɗuytiye meɗen. Donc en artay ka tawata ɗon ko ɓen gaynoɓe jonnete juuliɗe ɗen ɗen juuliɗe kadi wona jenteteɗe. Ko ɗum ɗon mi marno kam précise ay noterlen non. Sen iwi ɗon non arten e o ka ko muri yalti ɗo kon pendant que en heɓi combien de minutes 30 minutes miɗo hittinde tinna en 15 minutes ara mi gay en 45 minutes ara mi gayni o live ɗo. En nani kam muri yewti kon kankan kon nun o yewti mi ñoggino yewtere makko nden no juuti. Go'o o wi'i hande kadi sendika on kankan ɗon si woni ɗo jonte yo taw goɗɗo si ari no ambarkade ka otoje ɗon si o addali récépissé makko on wondema o yehi o resansike wata ɓe jaɓo ƴawade e otowal fuu ndaarindiri. O inni warin si tawi goɗɗo woni hande kadi ɗo o resansaki si o maayi si addama furrugol mo ka berɗe wata on accu fure on naata na ɗon ari haaɗi. ɓay on nani ka haala ɗo yimɓe fuɗɗi mapade yimɓe fuɗɗi wowrugol haalaji ɗin fof ayi ko ɓe ne wiide kon kankan yo yimɓe ɓe yaw resans o se resansaki en jooɗi keɗo ɓe resansay kamɓe yimɓe maɓɓe ɓen hay pay ko hiɓe resansude koye ala hay duuɓi 16 ɓe resansude sen jooɗi keɗo ko ni ɓe jattiroyta e laamu ngu ko mon ɗum ene yiltitanade nde yewtere na fi konko woli ɗon kon tun taw na ɗum ɗon ko andintingol ɗon wondema ka woni wolde ɗum ɗon kankan yimɓe ɓen hino yeeta fiyo ɓe heɓu konko innete kon jugement supplétif ko tawata ko ndin kaydiri landa fiya resanse ɓe waɗi ndin ɗon gratuit ɓe ni yimɓe ɓe yoɓata nder saare nde wona wi'ede ɗon e hoore ka wi'a ɗon o yoɓata fi kaydi yimɓe ɓe yetama ɗo wondema ɓay tun hiɓe faala yimɓe ɓe resanse si goɗɗo hande kadi addali kaydi seede o resanse ko watta acci o ƴawa e oto. Mi waɗa ɗon non pause mi andinayi garvatir si darike paykun aray mawɗo aray gorgo alay debbo aray tampuɗo aray hettiɗo aray guinejo aray mo wona guineen aray si o garvatir ɗo ngal otowa nga ƴetta 9 place on 9 place paykoye tato tawete maɓɓe mawɓe ɗiɗo tawete maɓɓe rewɓe ɗiɗo tawete maɓɓe non haa koɗo iwɗo maali bamako tawɗo on kañum votatala guine o tawete ɓen ɗon ma koɗo no woniri wo portojo wonɗo e gollude kankan ɗon ma on janano si tawi ɓe yetike syndicat on ɗo wondema si a ari ala récépissé a ƴawata ça veut dire donc jaka o bobo kumpay ko wonko yaade vacances kun aroy ka garvatir ɗon ko jawoyta ka parce que ko inete kon carte électeur ko fi wotugol wotino womarɗo duuɓi 17 e jonnon koye pay koye tawata koye fokkiti vacances wonde ayay karum yede hala ko fomɓe yaade vacances tum ɓeɗo haray syndicat on joni ronkay ƴettugol ɓe parce que kamɓe ɓe ala récépissé ka o maali en jo arɗo hiwragol ɓe ngure makko wonɓe sigiri ma wonɓe kankan ɗon hino faala yiltade ka maɓɓe bamako ma mo funti no faala yaade Côte d'Ivoire ka woni e yaade o oɗo na guinéenjo ɓe moƴƴinanaymo récépissé ɗon fiituyo ƴawe ngal otowal c'est dire jama mi faala yon accu goɗɗo feeta o ara o feetinora on kañum kadi si goɗɗo ɓortike dolokke o yennima ko feetuɗo o dogi an kadi a ɓortike dolokke a yewtiri ɓawa makko ɓen nayino feetuɓe ɓen kawne dogude ɗa ɗum ɗon ko go'o taw ɗimmel muɗum o syndicat ko darniɓe otoje ɗen ko fi heɓugol client ene ɓe gara e otowal ɓe tawa ɓe ala heɓude passage goɗɗo eno jooɗi e bureau muɗum mo tawata no jokki hajuji muɗum ɓe tewto on e feetere makko ka wontum ɓe ronka ƴettude passage ɓe maɓɓe ƴawna e otowal kaare kamɓe woni ɓe lowande carburant kaare nandi murino sikka ko maccuɓe makko tu woni jooɗi kankan ɗon ko ɗum ara kanko sikki jama acce wota on waɗu hoore mon ɗo ɓe tawata haray wota goɗɗo ƴettu kaaki adda jonna dammi muɗum an kadi ara joɗɗa takko ɗin ɗon o ɗaɓɓa kaaki o ƴetta o jonna ma an kadi ñaama si on jooɗike ɗon on muuɗi yaafoɗolano mon e yewtide no haray on fof o woni dammi si ɗum ɗo maƴini on ha tawi onon ko ɗum ɗo wonɗon e wirde sabu on nani ɗum ɗon ɗo yaade yan resanso ɗo yehe resanso ɗon sincèrement mi ara noon joni ko ɗum addi ha ɓe yewti ɗum ɗon ɗum ɗo hari ko yewtugol on tun si tawi ko ɗum ɗo wona wolede
e nder nde yewtere makko journaliste ɓen ko ɗum ɗon tun kupi waɗi on capture ɗon jonni jama on noon ɓay hande kadi ɓe yata ɓe ndaara article ɓe tefata ɓe heɗito jama on fof sendito ɗon nangi on jooɗike ɗo awa kamɓe hotgini ɓe gayni windude hay boboɓe ɓen heɓa ko hande windama taw yaw kere sansoyo ɗon mi yetino ken e live go minni ɓe yaltini nduɓata pour wiwgol ngol to woni gratuit alors que onon hiɗon andi ɗo yoɓude mbuɗi fi ɗum ɗo fi yo wiw o yii ɓe to ɓe waɗande ɓe gratuit enen kadi mayi hay siko ɓe yoɓi double yaw windoɗa yehi windon on fof ɓen ko yoɓaliɗa kon kono woni yoɓoyde fi muɗum si on jugement supplétif ko 5000 francs hanano yoɓede ɓe inni hande kadi ɓeeɗa ko gratuit si an ari a innayi hande kadi miɗo bañi mi yoɓay 10 000 francs fi yoɓe resance an kono ko ma ɓiɗɗo an o resance ma ko mami resance o ko duwa kutude 5000 a yoɓi 10 000 kombo yoɓanda na yoɓani o yaɗa heɓen hakkil seeɗa jama heɓen hakkil seeɗa accen o émotion hikkade yeeso golliren ko e meɗen ɗen accen gollirgol ɗe ɓerɗe si ɓe waɗani ɓeeɗa gratuit he ɓe inni wo ko wari kon no ñoƴƴi ha hande curki immaki ara yite alale mi yeto on noon aw ko journaliste ɓe woni wowlanali on e nder on discours makko goto on o adori taw o fewti yimɓe makko ɓen kankan o inni Alpha Condé laamike duuɓi 10 o wulli on inni kankan dankaka Alpha Condé tuma ari ɗo wo ko woni e wiide on ko wondema ko jeyaɗo kankanko maninkajo ko ni e ni fu so waɗanali on o inni e sa'i hay on wokimo ɗo ɓay on wokimo ɗo o monani on ɗo o sonki o yenni on wiwɗon on ha jaka goto ha jaka e moɗo laamiɓe hande kadi on hoolaki ɓe o inni joni noon on heɓimo kankan si Alpha Condé o wowlal ɗum kono si tawi o hankin ɗum Alpha Condé komo baro ko ɗum woni komo kurusa oɗo noon ko jeyaɗo kankan heɓaɗo ɗo koko woli kon o inni oɗo ko neɗɗo moɗon ko ɓiɗɗo moɗon heɓaɗo ɗo janɗi ɗo anduɗon on fo andi ko rondi ɗon kon si tawi hankin non on wulliri oɗa on heɓi non hande kadi goɗɗo tawɗo ko ɓiɗɗo moɗon siɗɗo moɗon ko no tawiri non oɗo o yiɗalimo han joni ɗum ɗo journaliste ɓe wowlali ɗum ɗo maɓe commental ɗum ɗo ka titre maɓɓe joni non ko ɓuuti holli ko muusi siko goonga nun awa kamɓe hiɓe yiɗano hewtayno ha ka ɓe jeejaɓe kankamɓe yo ɓe yawɓe resance o hewtayno ha ɓe innaɓe kankamɓen o yiɗali oɗo ko ɓiɗɗo moɗon siko goonga ɓe kankamɓen hiɓe tawtuno senirde hewtayno ha ka o ɓiɗɗo maɓɓe ɗo mori andintinaɓe wondema kañum mamadi ko ɓiɗɗo maɓɓe ko kamɓe ɓurayno hollude wondema ko ɓiɗɗo maɓɓe ɗum ɗon ko go'o taw ɗiɗi o inni oɗo non seulement on yiɗalimo kono o inni yo yaw resance o ɗon hiɗon sali yawde resance o voilà encore un autre point mo tawata on commentanaka moƴƴa e on discours joni non hande ɗo ɓe mari ministre ɓe o moyen nayo wonɓe ka gouvernement maɓɓe itta ɗon e kanko Mamadi o laamike ko laami ɗon kon duuɓi tatiji ni hino hewtuno ha tawata kanko mori ko yo aro menasaɓe o inna goɗɗo ƴawata e otowal o ƴettade récépissé goɗɗo natatake e gaburu surre siɓe faala ɓe sur saɓe faala ɓe sur may ɗo on Allah hettino wonki makko kin wonkiki yeyino ka dow hande kadi fure wingi kono andi kon no waɗa tongi si on faala wota on sur si yehi ha tawi ko yoɓe menace yimɓe ɓen ɓe inna si on resansaki fure surretake modi mi sikki ɗum ɗon holli modi ko ɓuuti holli ka muusi awa koko mi wowlanno on kon padre kañum fewti militant ɓe muɗum ɓen foɓɓay kanko ɓe teddina ko wolta ko ɓuyni wota goto resance fi hon ɗum parce que wonaɓe ɗo organisata élection moɓe tawete on ɗum ko go'o ɗimmel muɗum o inni meɗen andi ko ɗanningol fi parti amen o mi woni so resansike tun hande kadi haray on bonni parce que so resansike on jonniɓe koɓe falano ko mi waɗa noon kadi pause ɗo mi andintina 2010 ɗo élection jiɗi waɗude entre 2008 2009 fewndo innano recensement ɓay tun kanko padre o hoolanoki wonnoɓe contrôle de ka 2000 entre 2008 2009 o hoolanoki ari on tuma Moussa Dadis o yeytino militant ɓe makko ɓe wota ɓe resance ɗum waɗi sabu resansinoɓe ɓurnoɓe ɓen ko yimɓe meɗen ɓurno resansade ko ɗum waɗi premier tour on élection on ɓay waɗama ko Alaji Sellu ɓurno feƴƴade ɗum ɗon miɗo andi tim sikki mi wori ɗum e live go monsieur Tibou Camara nodduno goɗɗo go njulajo mi wolata ɗo hande inde muɗum wallitinoɗo Alaji Sellu wiwnoɗo yahetake ka élection deuxième tour on Tibou Camara noddi on yaltinanimo fichier électoral on tawino e seede o inni ndaaru iɗa jangi ndaaru ɗo si mi woli ɗom jonni koye détail jon anda joni wonɗo
ɓe ari ɓe fotti ka makko ka woɗirno terlen kipe ɓe yaltini on fichier électoral ɓe holnimo ɓe inni ndaaru yettoje ɗen ɗo ko Ba Bari Diallo Sow Ba bal ko ɗum ɓuri ɗuɗde nder ton o inni wakkile yahon ka élection ɗum ko entre premier et deuxième tour on pardon premier tour on taw excusez-moi premier tour on tawi kaka Sangare ƴettano ɗon non pardon ko entre premier non ko entre premier et deuxième tour excusez-moi fewndo ka Sangare ƴetta ɓay Sangare ƴettama fi pilotugol deuxième tour on on tuma militant ɓen e responsable ɓe UFDG ɓe wiwno ɓe yataka élection Tibu Camara on tuma tawi o ƴettama kañum on tuma Konate Tibu Camara noddi on joƴƴinimo hollimo fichier électoral on ayi ko siɓe maɗa ɓen ko on tuma noon padre inventuno carte alpha numérique on carte alpha numérique hari photoje ala empreinte on mi sikki kadi ala hari ko inde on tigi nden tum ko ɗum ɗon ɓe yawno ɓe votiroy ko ɗum waɗi si ɓe yawno feƴƴude ɗum ɗo fof komi woni on e wiide kamɓe ɓe andi ɓe waɗino ɗum 2008 2010 nafiɓe ko ɓe boykotuno kon ɓay ɓe yehi ha ɓe andi hande kadi ɓe hoolike fichier on ɓe hoolike ɓe heeɓi neɗɗo maɓɓe on hande kadi ɓe yeytino jama on ɓe yehi ɓe recensoyi donc wonta on nangu panikugol hoore moɗon few mi yeeto on nun joni ko ɗum waɗi si CNRD no duppi no haɓɓiti jama on ko yaw recence o mi jonna on ɗo secret on par ce que han joni yimɓe no waɗani e ɗiɗi komi woni e wolde ko nde ñande mi wino miɗo yettade on information ji ɗin fof suɓano ɗon non hoore mon ko non andi so yaha e recence ɗon e so yata recence ɗon Mali en 2023 ɓe waɗuno référendum maɓɓe on ɓe validi constitution maɓɓe on constitution taw ɗon hino autoriji soriɓe ɓen présentagol ɓay ɓe yehi ɓe waɗoyi vote on ko à moins de 40% ɓe waɗi suffrage yimɓe notinoɓe ko aux alentours de 38% yawno votoy ɓen 38% kañum kadi ko 97% approuve no constitution o waɗo e ɗon non calcul moɗon o ko ɗum woni e nder temedere wonno ɓen on tuma Mali Bamako ko tellen 37 ko jaasi ɗum ɗo yawno waɗo e élection ji ɗin e nder temedere on e nder non ɓen 38 si innama ko ɓen ɗo woni ko fotata e temedere on ko 97 maɓɓe wiwno hino tawti constitution on ce qui veut dire si a frappi si a waɗi a tappi kono ɓeynata kon kono modi si a appliqui limore nden si a tappi limore nden e population malienɓe ɓen fo 100% maɓɓe on a taway tawtunoɓe ɓen fi constitution on ko terle wano 35%. Jon non on élection mo tawata ɓe heɓali hay 50% de suffrage 50% de taux de participation on élection hare kon ɗum considérete awa so yi communauté internationale on jaɓali wallitagol Mali ha tawi ko maɓe yalta ka CEDEAO ɓe menasa ɓe inna fus on ɗuytanali men e tampere nde men mari nden ko parce que finalement communauté internationale on wi'i on organise élection kono hiɗon sali woɓɓe tawta woɓɓe go kañum kadi boykoti en fait na lurragol goto mi ari ɗo kono ko andingol on abstention on kañum kadi no tawa e konko tawata c'est une forme d'expression yawgol ngol salo votude goɗɗum no tawa e konko tawata yiɗa wadde boycott CNRD noon so yiɓe falaka e ɗum ɗon heɓuɓe yiɓe puusude jama on ɓay ɓe yihay ka bastionji maɓɓe yimɓe ɓe jaɓade recensagol ko ɗum waɗi si ɓe wadde pression yo yimɓe ɓe yaw recence o mi yetike on ko référendum on e législative on ɓe faala hawtindirde ɓe faalaka no yoɓe organise e ɗum ɗo tawa observateur international ɓen par ce que ko kamɓe woni finançoyde o ko ɗuma élection ji ɗin si ɓe financi noon ɓe adda e observateur ɓe si tawi yahama élection ɓen noon si ari tun daari tawi taux de participation Mali bete harno marno excuse Mali ko innuno haɗi ɓe wawa heɓude 50% on ɓe inni 60 à 70% territoire malien on e sous occupation wo guereyno ton ɓutta jon noon si ɓe anduno ɗum kono ɓe organise ni référendum maɓɓe on kono haɓɓe o taw haɓe régla probléme sécurité on si ɓe yaha noon e o référendum il fallait y penser ɓay noon ɓe waɗali ɗum ɗon finalement ko ɗum ɗon wonno ko ɓe lamitori ɓe inni si tawi ko 37 yehi wotoygol e nder e nder temedere on ɓe inni ko ɓayi leydi maɓɓe ndin e nder temedere on 60 ha 70 ɓutta jama wo ko ɗum haɗi ha notoyo kono observateur ɓen inni meɗen andina ɗum go'o
hiɗon excli yimɓe go hiɗon sali woɓɓe go tawe élection ji ɗin ɗimmel muɗum woɓɓe go excli hoore mum kamɓe tigi ɓe tawi gibi arɗon ɗo hiɗon dolude yimɓe ɓen o waɗali sari a hano ɗon o réglali probléme sécuritaire on donc ɓe boykoti ko ɗum ɗo woni CNRD falaka. Voilà donc ko marno ko mi yettoto en e toɓɓe ɗen ɗiɗi en timmini 44 minutes 1 minute ɗo mi yetto on ko mi humpiti kon par rapport e o wiyeteɗo ɗo Ceerno Moussa jentite no moƴƴa nde yewtere mon e wolde ɗo. O wiyeteɗo ɗo Ceerno Moussa article yalti kaɓe inni wondema o nangama o addama ko kanko woni présumé waɗuɗo o attaque o. Mi jangana en ɗo noon ɓatakuru nde défense makko on waɗi ko on ɓe woni ɓen ko hanuɓe dartanagol mon fi yo hettu gonga makko. Vos déclarations de la défense de monsieur Ceerno Moussa Diallo. C'est avec consternation que la défense de monsieur Ceerno Moussa Diallo, suspecté de complicité de vol à main armée dans une voiture qui transportait vers Sigiri un montant de 21 milliards de francs guinéens, a constaté sa présentation publique à visage découvert lors de la remise simplifiée entre les autorités sierra-léonaises et guinéennes. En fait, kon ɗum woni ko mi raɓɓindeno tawi ɗo ka yewtere ɓeɗo ko ɓe inni wo ɓe yiɗali ko tawata kon yeeso makko ngo yaltinama foppiyimo yeeso ngon alors que non ka bange sari ako inna goɗɗo sino ñawede ko yo jogite wondema o tooña ko o tooña ɗo ha ñawore nde waɗa tabintina non kon ko tooña ɗon ma ɗum ronka tabintinde. Ɓe inni ɗo non kamɓe ɓe yi e hoore ngalaw e hoore suno yiwgol oɗo o ñawaka taw kono yeeso makko gon hino yaltintinede ha jama on fo jogike wondema non seulement ko kanko woni wujjuɗo ɗi mbuɗi on kono ko kanko kañum kadi woni ko ardi waɗuɓe ɗum ɗo ɓen ɓay wo hina goto waɗi. Ɓe inni noon e hoore ɗum ɗon kañum kadi ɓe wattani yila sa yi yeeso makko gon ɗo ayi e yitere makko nden hinde wojji ko ɗum woni holli himo letta. Ɓe watti ɗon non kañum kadi gibi o itta Sierra Leone ka o nanga ton o adda lagine o wawali tintidude e ɓen hanuɓe dartanade haqqeji makko ɗin. Ɓe inni ɗum ɗo noon fof ɓe yewtude fiyo jama on fof andu ɗum ɗo ko kañum défense makko on ko yewti ko. Aw teddungal mon jama o ɗo wiyeteɗo Ceerno Moussa Diallo mo ɓe wi ɗo ko entrepreneur joyi mo mari wo otoje 4x4 o ari e parc o soodi otoje o hendike kadi o sensiɗo mbuɗi o wiyeteɗo ɗo Ceerno Moussa Diallo ko suka mo pita oɗo non ko kebali woni ka maɓɓe oɗo ko paykum tawɗo yaltino ka l'école hari ko primaire o wonno pita de o jangi mi yewta ɗum ɗo jama on miɗo andi noon ɓe ngalɗa joni koko mun e wolde ɗo ko o wiyeteɗo Ceerno Moussa Diallo ɗo article mo Abdoulatif wi on wondema source on policier ɓen ko yetimo par ce que na Abdoulatif wowli Abdoulatif ko wi ko ɓatiɓe ɓen dossier on police judiciaire on DPJ on ko ɓen yetimo ko yeta kon ko ɗum woni wolde min kadi koko yeta ko mi woni on e yetade na argol lundo ko wowli kon na argol wiya ko wowli kon ko fenani ɗo arde mi yeto no humpitira non min kadi ko mi humpiti kon o wiyeteɗo ɗo Ceerno Moussa Diallo ko ɓeygure ɓe keebali o jeeya e mum pita ka collège mi wowlata inde nokkure nden ɗo kono boyi anda e ɗo joni nokkure nden ka collège kaɓe hoɗi ɗon nun ara nun ko binde ka Allah hinno alaji alimu nun ɓe fatinoke ko binde ɗon zone terlen kaɓe woni ɗon o wiyeteɗo ɗo Ceerno Moussa Diallo o non innaɗo ɗo no mari entreprise de location de véhicule oɗo o yaltuno l'école hari ko ka primaire o wonno o yalti l'école o feƴƴali primaire o waɗno examen 6e année o wawali ɓay o yalti o woni hande kadi on waɗɗo e wadde bandi bolonda yagal ko ɗum wonno golle makko ko wujjo motoji doolo yimɓe waɗugol pilpilu yagal ko ɗum o waɗayno na dey ƴettowo ka tawata innete awa ko pinkaje towɗe yabraka yimɓe o andirano ka ɗum ɗon o iwino pita terle wano 2012-2014 terle ɗo o wi pita ɗum kadi ko ɗum ittunomo ton ko nguyka waɗano ɗon ka innanoymo tawa ɓay o nani ɗum o huli o dogi o immi o hammiri Conakry o nangoyano o naada kaso e le fait le plus intéressant ko komi woni on e jonnude ɗo go'o ko ka tawata ɗon no mi wiyon noon ko bandi bolondajo ɗimmel muɗum na jannguɗo l'école contrairement kaɓe inni ɗon imo mari entreprise imo mari employé ɓe wasi ara e nandi ko goɗɗo jannguɗo moƴƴa tammel muɗum
ko hano ɗon andugol himo mari siɗɗo soorijo tawnoɗo tuma onadano ko kasawo ko yaltinaynomo no mi wiri en noon ko ɓe keebali kono ko pita o heɓa ka o janɗi pita ɗon ka collège wonno ka maɓɓe oɗo noon ceerno Musajo o andiraka tawgol o yaha waɗa on braquage mo ɓe yeɓe wori ɗon fimo ɗum ɗo mi wolna opinion on foftana ɗum ɗon anda o ceerno Musajo mo ɓe présente ɗo ɓe inni ko kanko ye waɗi o hold up o braquage ɗo mo tawata o wawi hendade 21 milliards o yaada e majji jawalo tallo mi fillo kadi ceerno Musa Diallo oɗo hina janguɗo l'école o yaltono primaire o fuɗɗi wadde weya o woni jattugol ɗo yimɓe waɗa bandi bolonda yagal ha probléme go fettuno ɗon fi affaire motor wujjandu o yimmi o dogi pita o yimmi o yehi Conakry o continue golle makko ɗen ton tuma noon o yawno wujjoy goɗɗo won ko tawata ko de faible valeur ɓe hen ɗon ɓe naɓa mo kaso ko ɓen siɓɓe makko soriɓe ɗon wonno yaade yaltinoyamo miɗo ɗaɓɓitude ɗo inde maɓɓe nden si hendike no gasare ko ɓen ɗo woni complice ɓe wonɓe ton ɓen tawɓe si tawi arayno protége nomo ko ɓeɗo ko ɓen no yawoy ha o wawi heɓude finkari ndi tawata o watti yaade o menacira yimɓe e nder quartier ji ton kono no yirɗon mo ɗo ni mo horori mo fanɗiri ni ko non kañum kadi tawiri ko bandi bolonda yimɓe noon no andi kon ɗum wiyete bandi bolonda si goɗɗo innama ko bandi bolonda c'est à dire ko mo andi o ɓuri bonande ko mo andi o ɓuri yawade o wiyeteɗo ɗo ceerno Musa oɗo on non no mi wiri on non contrairement e koko ɓe affichani e koko minen tigi men hendino information wondema ko opérateur économique jo saliɗo coopérugol ko min hendino comme information kon oɗo ko neɗɗo tawɗo ko primaire o yaltuno l'école no mi wiri en noon na kadi goɗɗo andiraɗo jawdi yer komi humpiti ko min komin addana information ko na neɗɗo andiraɗo jawdi simo marno ɗin jawdi wowlanoɗi ɗon fo o dogatano e mo ya sarlon ɗon tawa kono ɓe wiri noon ɓe nangirimo ɗon kono ɓe nangirimo daremo ɗo moƴƴa siko marɗo kalsi ni ma cenco ɗi o ɓorni ɗo ɗin darane ɗon hooremo si konko wona wowlede ɗon ɗum ɗo mi adduno tun waɗangol en on précision ɗon a natandan yo dossier on évolue c'est à dire ko jaare mi addi ukugol ka nder accake maɓɓe konko ɓe fondi ɗon addugol waɗa ka koye meɗen jonna en ɗon ka hirnoɗen montana en ɗon on roman policier ko ɗum mi addi ɗo jonnugol en yer petite information ɗo yo lawade taw min andina ɗum ɗo wondema o wiyeteɗo ɗo ceerno Musa ko pita ɗon o wonno ɓe pita ɓen kadi no andi mo goy himo anda yer pita ɗon ko paykun ni kadi par ce que miɗo heccimo o mon ɗon e yiide ɗo e hoore ɗum ɗon kañum kadi ko bandi bolondajo woni oɗo donc wiwgol o yehi waɗi on braquage ɗo wasi aray nandi ko groupement de force spéciale oɗo ko bandi bolonda attaque ji goo hay o yahayno waɗaɗi to wonde harana e finkari o jogino ko woni o hulminayno jama on o famina ɓe mo jogi finkari alors que no jaka fus hara o joganoki ko ɗum ɗon andano so dogi ko hulminayno yimɓe ɓe mo mari ɓen siɓɓe o ina so o yalto e kañum kadi o waɗa yon tigi ko boni ko ɗum ɗo wonno golle makko ɗe haray kon ɗo wonno ko adduno en to mi feƴƴintini ko minni kon 45 minutes ji ɗin ɗo 7 minutes aɗa mi tori kala woni ballo meɗen hawlidina en sawabu allahuma min allahuma salli ala sayyidina Muhammad sallim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray joni ndi rendez vous peut être jango sina ɗum e ACW o miɗo marani en ɗo surprise c'est une très bonne nouvelle pour vous mais on va attendre merci voilà ils vont donc hebde nam coupiramo ɗo parce que